Prava policija se bavi tim, da kažem, velikim stvarima. Svako od nas se bar jednom u životu susreo sa problemom da u svome gradu, u svojoj opštini, od parkiranja, od preglasne muzike, od prljavštine, od divlje gradnje i nije imao kako da to reši. Mi ćemo sada kroz komunalnu policiju započeti rešavanje. Siguran sam da će nam trebati vreme i da se uhodamo i da vidimo kako sve to funkcioniše. Gradskim budžetom za sledeću godinu će biti obezbeđena sredstva. Ove godine, kao što znate, mi smo odvojili 200 miliona dinara kao pomoć Gradskom ministarstvu unutrašnjih poslova, da bi oni svoj posao bolje radili. Sledeće godine ćemo odvojiti sredstva za komunalnu policiju, koja će sigurno u početku biti najveća dok se sve opremi, ali kao što reče Milan Marković, verujem da će i ova služba donositi određene prihode u gradski budžet. Nije ideja da komunalni policajac ide i piše kazne na svakom koraku i da se tako puni gradski budžet. Ideja je da zaista one naše sugrađane koji na neki način maltretiraju sve ostale, dovedemo do toga da to jednostavno u gradu Beogradu ne može da se radi.